Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group Peace, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mu gihe muhiriremo abatarama muri mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi. Reka nongere kubifuriza kugumya kugubwa neza. Turi mu rukerera rwa tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Hagati aho mbanze nifurize abadivantiste isabato nziza, isabato y'umugisha, isabato y'umunezero mu bice bitandukanye mu gihe muhiremo. Ndagarutse rero muri iki gitondo cy'amakuru akomeye cyane, tugiye kwibanda mu burasirazuba bwa RDC, aho tugiye kurebera mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kabamba ibyaraye bibereye ku munsi w'ejo tariki 4. Ni amateka nk'uko amakuru yatugezeho muri aka gace ka Kabamba. Muraza kunyemera tunyarukira muri teritwari ya Warungu, aho biri kuvugwa yuko iyi teritwari ya Warungu hafatiwemo abarwanyi ba 23 bagera kuri 6 bafashwe matekwa. Kandi muraza kunyemerera tunyarukire ahetwa Minembwe, aho biri kuvugwa yuko abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'abarwanyi batwirwaneho magingo ya batari gucana uwaka. Tugiye kugenda tubigaruko gatanu kandi kabisa, twimatatura gake gake. Ni mu gihe kandi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Excellence Paul Kagame mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo yagiranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye, yagiye atangaza byinshi ndetse yavuze ku masezerano, uko amasezerano ameze, ndetse yavuze ko amasezerano igihugu cy'u Rwanda cyasinye na RDC ko amasezerano yasinwe atagamije kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC, ngo niba RDC ishaka amahoro ndetse ko n'imirwano ihagarara izagirane ibiganiro na M23. Ibi turagenda tubigaruko gatanu kandi kabisa, ndagira ngo tugende tubyinjiramo gake kabisa, tubidondosha tureba uko byifashe. Kandi mu gihe raporo ya ONU ikomeje gushimangira ko igihugu cy'u Rwanda gifite abasirikare babarirwa mu 712 hagati ya 712 ku butaka bw'uburasirazuba bwa RDC rero. Kandi nuko raporo ya ONU yasohotse muri iki cyumweru yashimangiye ko igihugu cya Uganda ari ikirumira habiri gifite abasirikare bacyo mu burasirazuba bwa RDC bari gufasha igisirikare cya guverinoma FARDC ndetse n'abandi bari gufasha igisirikare cy'inyeshyamba z'ama 23. Tujye kugenda tubyinjiramo gake. Ni David muri izi mikoro za Rwanda Media Group Please, ndagira ngo mume ikaze, muzamura subscribe zanyu, ndagira ngo mume ikaze, amusharinga, mukomantinga, asige dukomeze kugenda twibanira aho uri hose. Shyira agatima muri comment, shyira akadarapo muri comment kugira ngo unyereke ko turi kumwe nanjye ndusheho kugenda mbana namwe. Kandi muraza kunyemera tunyarukira kujya amazi magari, aho ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Irani mu bijyanye na petrol ubu magingo yabyamaze gukubita hasi ubukungu bw'iki gihugu cya Irani, nk'uko Irani yakomeje kugenda ibigarukaho. Turagenda tubyinjiramo gatanu kandi kabisa gake. Ni David muri izi mikoro, tugiye kugenda tubana twihuse cyane. Rero sasa muranyemera nk'uko nabibabwiye, ariko mbere yuko ninjira muri aya makuru, reka mbanze mbabaze bataramo twatangiranye intambara, tukiri kumwe tuyirwana, tureba ibiri kugenda bibera mu bice bigiye bitandukanye. Ndagira muze kunsubiza iki kibazo: niki mubona kizatuma intambara y'uburasirazuba bwa RDC ihagarara? Ndagisubiramo, niki wowe udukurikira, wowe wakurikiye ino ntambara y'uburasirazuba bwa RDC ndetse n'ibihugu wagiye umva biri kuyirwana, niki kizakorwa kugira ngo iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC ihagarare? Niki kizakorwa kugira ngo abaturage bo mu burasirazuba bwa RDC kwicwa bihagarare? Ndagira ngo duhure muri commentaire, ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo dukomeze kugenda twungurana ibitekerezo. Rero muraza kunyemerera kaduhere ku mirwano
yabereye muri iki gice cya Kabamba ni mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Iki gice cya Kabamba rero cyari gihereremo inyeshyamba z'23 nk'uko amakuru abitangaza, nk'uko M23 yari yarigaruriye iki gice cya Kabamba, Katana ndetse Karehe, Kabare n'ibindi bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu Amajyepfo. Rero nuko ingabo za Wazalendo VDP ziyobowe n'utwa General Foka Mike William Yakutumba Amuri ndetse n'uwitwa Makanaki bagabye ibitero bafatanyije n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi muri aka gace ka Kabamba, nk'uko amakuru abitangaza yaje kuba yatugera muri uru rukerera. Rero ni igitero cyabaye karundura, igitero gikomeye cyane, aho iki gitero cyasize M23 yirukanwe muri aka gace ka Kabamba gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri aka gace ka Kabamba ari gutangwa na societe civile aravuga yuko M23 yamaze kuva muri iki gice cya Kabamba, ndetse ko imirwano yahuje M23 ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi FDNB, Wazalendo VDP ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC, iyi mirwano yaguyemo abaturage bagera kuri batatu. Mu gihe abagera kuri 7 bakomerekeye muri iyi mirwano. Amakuru atangazwa ari guturuka muri aka gace ka Kabamba aravuga yuko M23 yataye imbunda zimwe zigiye zitandukanye, harimo izo mu bwoko bwa AK47, imbunda 11, no mu gihe hari izasigaye M23 yasize ubwo yahungaga aka gace ka Kabamba. Amakuru atangazwa amagingo y'ababa baguye ku rugamba biravugwa yuko M23 yatakarije abasirikare bari kubarirwa hagati ya 31 na 49. Ni mu gihe ku ruhande rw'ingabo za guverinoma y'u Burundi na Wazalendo VDP biri kuvugwa yuko haguyemo abasirikare bagera kuri 4 rwose. Namwe makuru yagiye atugeraho nyamuna murumva ni ibintu biba bikomeje kugenda bikomera mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ubona ko M23 yongeye kuzura umugara. Ni nkubwira ngo impamvu yongeye kuzura umugara, biravugwa ko M23 yamaze kwakira diploma militaire mu gace ka Kamanyora, amakamyo agera kuri 7. Bivugwa yuko iki gisirikare cy'inyeshyamba za M23 bongeye bashaka kongera guhata umuriro Uvira, bakaraba yuko iyi Uvira bayigarura. Nyamara nuko bitewe na diploma militaire M23 yagiye ukora guhera mu kwezi kwa kabiri ku itariki 14 kugeza magingo ya M23, ntabwo Uvira bigaragara ko izapfa kuyigarura mu nzira zoroshye. By the way, ndagira ngo tujye tuzana mu makuru, tutaje gufana makuru, tujye tureba buri ruhare igisirikare cyagize muri iyi ntambara. M23 niwe yararwanye ukwezi kwa kabiri, karwana kwa gatatu, karwana kwa kane, karwana kwa gatanu, karwana kwa gatandatu, turi mu kwa karindwi. Niyigaruriye uwo mujyi wa Uvira, kandi niko yakoraga icyitwa diploma militaire, niko yazanaga ibikoresho biremere. Ese nize ngufu M23 igiye kunguka zigiye gutuma ifata Uvira? Iki ni cy'umuntu wese udukurikiye akwiye kwibaza muri rusange. Iki ni ikintu kitoroshye. M23 narababwiye ati ntabwo mba ndi hano muri studio ngo mfana urugamba, ndi gufana Wazalendo, mfana ingabo za guverinoma y'u Burundi, mfana M23. Nge nzavuga ibintu uko bigaragara, kuko ntabwo ndi buzano ngo mvuge M23 yarakoze yararwanye Uvira guhera mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu mu kwezi kwa karindwi itarigarura Uvira. Ni ibintu bita biguha ishusho ukabona yuko iyi Uvira M23 kugira ngo izayinjiremo ari ikintu kigoye cyane. Ubona yuko ari nka wa mugani baciye ngo ni nk'indogobe kugira ngo yinjire mu mwenge w'urushinge. Wenda izinjirayo ntago nciteka, kuko ntago ndi ku rugamba ngo ndi kurasana, nta nubwo ari ngiye uyoboye M23, nta nubwo ari ngiye uyoboye FARDC cyangwa Wazalendo, ahubwo ngiye ndi kuvuga ibigaragara bitewe n'intambara ya Uvira yarwaniwe. Igihe yarwaniwe amezi agera muri 5 bayirwanira, nyamara iyi Uvira nigize M23 ubwo nigize ikandagizamo n'ikirenge byibuze ngo ivuge yuko yakandagiyemo bayikuramo, nigize ikandagiramo. Ni ikintu gikomeye cyane kita kiguha ishusho ya Uvira, kiguha ishusho y'uburyo Uvira irinzwe.
ngaye ngukorera. Sasa rero reka tunyarukire muri territoire ya Walungu, ako na gace k'intara ya Kivu Amajyepfo gahana imbibi na Uvira. Byumvikana abarwanyi ba M23 bakomeje kugerageza ibishoboka byose barebe ko bagota iyi Uvira kuri uyu munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2025. Amakuru aturamukiye muri aka gace ka territoire ya Uvira hafatiwe abarwanyi ba M23 bagera kuri 6 nkuko amakuru abitangaza. Rero abangaba bakaba bafashwe bambaye impuzankano y'igisirikare cya Wazalendo VDP. Ubwo birumvikana ni impuzankano y'igisirikare cya leta hano muri Walungu, nkuko abatanze amakuru bakomeje kugenda bayatugeza. Amwe mafoto turagenda tuyabagezaho yagiye atugeraho, kandi ni byinshi tuba tugomba kugenda tubagezaho. By the way, kutaragera muri ya groupe na kindi usabwa, twandikire tugushyire muri groupe cyangwa urebe link yacu muri comment asigo twandikire. Reka tunyaruke rero, tunyarukire ku magambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Twayavuze, reka tuyagarukeho gake tuyagende tuyahuza n'intambara yo mu burasirazuba bwa RDC. His Excellency Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ku munsi w'ejo yakomeje kugenda avuga ku bijyanye n'amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC, ngo ni amasezerano atagamije kugarura umutekano mu burasirazuba bwa RDC, ahubwo ni amasezerano yo kugira ngo ibyo u Rwanda rusabwa rubikore ndetse n'ibyo RDC isabwa ibikore. Ngo rero RDC niba ishaka amahoro yuko n'intambara ihagarara, nigirane amasezerano n'ibiganiro na M23. Amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC nago ari amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC. Ibi ni byakomeje kugenda bitangazwa rero na perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ku munsi w'ejo w'intwari w'igihugu cy'u Rwanda. Rero yakomeje kugenda agaragaza ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba idakoze ibyo yasabwe mu masezerano yasinye, yuko ngo igihugu cy'u Rwanda nacyo kitazashyira mu bikorwa ibyo cyasinye, mu gihe RDC yaba idashyize mu bikorwa ibyo yasinye muri aya masezerano. Ubwo murumva ko ari ibintu bikomeye cyane nyamuna, ni ibintu bigoye cyane. Amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye RDC yabanje kuyigaho, bya bindi twababwiye ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite akaboko muri iyi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma ya byose, mutazabona ibiganiro byarimukiye i Doha mu gihugu cya Qatar. Qatar ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamuna. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite uko yabyarenjinze, ifite uko yabyaprocinze, rero bigomba kugenda mpaka birangiye. Reka tunyarukire kuri raporo y'akanama ka Loni. Rero Loni yongeye kwemeza ko ingabo za guverinoma ya Uganda zifite ukuboko kunini muri iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC, nkuko Loni yakomeje kugenda ibigaragaza. Ati igihugu cya Uganda cyabaye kirumira habiri muri iyi ntambara ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa RDC. Ni mu gihe ngo iki gihugu cya Uganda uruhande rumwe rushyigikiye Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, urundi rukaba rushyigikiye M23. Ati igihugu cya Uganda cyohereza abasirikare bacyo bo gufasha FARDC kurwanya M23. Iki gihugu cya Uganda kigahindukira kikongera kikoherereza M23 abasirikare bo kurwanya FARDC, ngo ni ikirumira habiri. Iyi ni raporo yamaze kuba yatangwa na Loni, kandi Loni yatanze yuko igihugu cya Uganda gifite abarwanyi bacyo bashyika mu bihumbi 4, hagati ya 4 na 7 bafasha M23. Ni abasirikare benshi nyamuna, n'abasirikare urumva bakomeye, bakomeje kugenda batiza umurindi inyeshyamba za M23. Reka tunyarukire ku bihano igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gufatira Irani mu bijyanye na peteroli. Nuko iki gihugu cya Amerika cyamaze kuriza ibiciro ku bijyanye na peteroli. Rero yamaze kuriza ibiciro ku gihugu cya Irani. Rero kuri peteroli yaturukaga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza mu gihugu cya Irani. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba hari agahenge kari hagati ya Iran na Israel k'iminsi 12 uwitwa Donald Trump yari yasabye hagati y'ibi bihugu byombi. Ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri iki gitondo cya tariki
ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Reka mbashimire rwose, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mugiye muherereye.